Rabbi Shimon Bar Yochai aku naik di bawah di piam saya. Torah bangsa ki dekhat sun iye tiya hele Torah bangsa ki dekhat sun Rabbi Shimon Bar Yochai sun iye tiya hele. Leisit pun pijukin kal hetlou the hiche. Het di tu astrik pena ikoi mai tu Rabbi Shimon Bar Yochai. Astrik pena ikoi pau sun Rabbi Shimon Bar Yochai leisit hetlou the. Itil hetlou the hai. Ma'aramu na gan ya asad aga takum som la kumnya ka tu pachun asad gan the tuwa Torah hinjil pachun anam pi hetlou hai ya su khunung ting la amis gan te tikit hetlou di hai Torah lo so dala hetlou na to ji lo isu kisai ji mo isu na to de isu na to din hihenlang khesbon Torah ji lo de ibi ka sai na hai na to ha ki to dingu abo dingu su turuma le master ki pi dingu so khar ki pi dingu tor dil ho suma ki ku pi la kambi a doctor ngai so ai kar su pi pen hai so ai hihenlang so bo thelo wa hijongleh ye dingu su pi hai ai kar pa to hai so Rabbi Shimon Bar Yochai student te la khat kodam ta ga chi do ai so Kurgam lah tak agak tido na an atau rezeki pada business juga bota tu sumtam taan muhung hausa ta tu multiplier dari tahun pilih ai pieh aloi te koma datang naga tu as millioner ke sumle pai dat ko hauta te pana pieh aloi tu kau ni hilbine te itu awum chanu mu pana Rabbi Shimon Bar Yochai sumle de ham tu le hinge te tu hung bine te itu an tu da bika molbang kanan puam bika sana hung dimine te itu amol pun piabonin sana ina sana na tu mete TV nang ka kilabi na te na dayda na ki kilo te uri te jiwa asana pa ka kilo bu aga kilo bu pa Rabbi Shimon Bar Yochai na he di mo tu tilala tu ola mabatan ni ila do dia te atana la tu uri te wa ku na he do di mo tu piam ta ni Torah ai kar he isu oi lai mo